guys, good evening. Now I'll make an iced vanilla latte. Yan na po, bumabagsak na po yung espresso. Na may kasamang syrup na vanilla. I-mix natin. Dun, dun, dun. Pagkatapos, lagyan ng ice at saka gatas. Yan na po ang ice. Last na ang gatas. Ang gatas ni. Drop, 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 and low drop. Yan po yung tinatawag na iced vanilla latte. Iced vanilla latte.